Usambut Menteri Rangba Kajala ubak Presiden Tensong. Ulakular hakinong yalam kador barshnong maulai maudat beki. Hakakat nyo tarik naiwing arja paulai. Banbu sopet surok na speed breaker. Hasurok hatan maulai. Kerang ban khanglat yaki kali ki arshaka. Ban pan harstat. Kabalabu ujingma shibu neki patba. Katkum kejiyatu u General Secretary ke maudat beki. Ubak Presiden ulakular banbu yaki pulit penyat kali. Kerang ban yada nakanu-kunu kejingma jong ki patba nonglet nongwan. Na kajing penher klam akor kinong nyak kali bat arshaka. Kador barshnong ringkat UMDC ubak tebor lang patau, kilai kendu yu ubak presiden, hadin bakalami kajing jawa sengusi dang shen hamaulai, hadin baka arshaka kala tanra ya kawai kalong kemi, haduk bakan kelat sendu. Bentar, itu kajing jawa wajah takwa mali, wajah takwa kecil aksiden terbaik. Jadi benda saya tak kasih menekong, kalau jauh pun sen, sebab nilai ai. Representation tak kau kepor, ni gila kelut. Kita daman ni kita daman biang, kita sedang menajau lah sejak tentang yang kedua yang besar lah setelah ni lah pular, bandle ini dan kamu speed mereka, dan kamu tu traffic police, sama tahu kembali face tu. Boleh cuba nak kita nado area nado. Betul pematai kebedesan usumoro stay ini akan pet lang hanno jika man kami nang taman bu tekstur bekar kan jika badai badai polis personal ru nagalangi deputy minister ni la pentikna ban ai nak mentah po lat mali bagian don lagi polis personal di ban man traffic aton markolong kabokim jika nalor ba kala bon gila plus nortaru kelalong bumpa commercial area juga por kamtam boro yang surok hidupan gini kita kala bon sekinong ya nong jeng ro lebon de halor tamarem le ekran bat iro ila kubur kata bat bayong ban nado la sha gaski isutan kubur lomba inbu no kita ki polis personal man traffic hang tai po lat maliro jo de ai ko bi mat jong ga dorbar snong mola berki ni la poi ni benta ban wan ya kendo ya deputy chief minister hawe de bat kajing don kam no snong ya ki speed breakers bat ki polis personal kepada traffic nak bentang ti po mulai merugi jongi kada kalau pelong ini ne kalau bangile persang ban kenduk di department concern kepada ke ba de page sekita ke bentang jongi kalau don ban kajingnya peni markeliang ya kajing kit khali kawai ka knoi kawai te kam sha hano ro te kam ban sen kaliang snong martakdao ya once non chai badai I minister charge jongi Deputy Chief Minister nak bentaban ya bo yang nega dokhas nak bentaban kerpat manangal yang dong ihi in page dalade bat ba kai ka ba kabanlong ka jingeda nam ta ki pai ba kham tam kinong ya nong yeng jong kinong song snong bagi nong let nong wan ni baro kan long ka jing singan ya ki nak ba ngin jo speed breakers kabanlong kinong page perman ya bat pantel lakam ya jing penher step jong kini banyak arsaka sausaka kibam don kerkom perkhat para beresho tinggi peremjur ki bakum itu ki nongnya kali kibam don coban kenya no inoro tanam ta ka jing smotanat jing smu melen lade lamanong ngai kiba wara ka jing ma bat lapo ru put kham tam khalai trek ya ka jing khlat ni we ilong kme te nakata dau kumbangilong ban nakapos kapor nagi department concern nilayong baginya bu no speed breakers khamtam kare ke jaka kapala don teng speed breakers shwa baginyo ban siang rong thmai yang ni surok te ki ong ba hadin bal de siang rong thmai nomor ba yek tu ki badan speed breaker rem kanamlong ban siang kan ban ya tu machine te ne kin sa siang ki ki breo ne nado banai Desember macam senam ladap tos berkar sim lami show tekalong kay ke bosusi bawat na preng jongi ginong kit kapsnong la perkemau kin ka por ya pin siang pin bono atau berkar hadin berdap siang ya kan ka surok bahan maka te jeka ba man la por ke juja ka accident major accident gadon ar lai tali nai ki ba wi ko man accident lai ba na ki ba kham yo ya ka ban ujor ne register case kila bon tali baja la kalau ginong ya lenti para kali para motor bike lane para skuti lamnong labur giting jam na kapor nrei kubukum kita giting jag ladon nagalang jungi nakanasnong layai pentip sa kibor bari kmi lagalong sa piludi lagalong sa polis nrei kam samdon kano ro kajing la nagalang banle ye nagalang jongki
Te nata kadao lapoi hupot ba kumbasnong hadin makalaja ja bersosi ban se ban wan sa deputy chief minister bre charge lambat home bat pilodi ban nismu tanat sibon mata kasengi ba hadin belai de kendo niyo ya khobor ba sotana managlang iro yong ba jaga bari ban bo le ban bo omshu kumba kita ke offside charge ke ba dei ban pek isrok step yong ba ban bo jugrakas kanwara jing kemudian berentai babon kidau hlor kidau andai nagaliang I minister yong hak jika bari ban bo hak jika bari ban don hap hi ban don kata kalong jing kerman